waba lapha ngaphandle nabo babone ngathi sihlezi phandle kanti bani uphandle la kodwa kule ndawo sihlezi kuyona Manazareth sisendlini eyingcwele indlu engcwele Manazareth ayifani nezinye izindlu kodwa umuntu ongaphandle kwendlu ebona ngathi wena uhlezi phandle kanti wena uhleli endlini. Yakhumbula ngeminye imihla thola kwafika indoda yomlungu yafika enkosini la ithi le ndoda baba kusize inkosi ngilahlekele inkosi imalasi ya ngilahlekele inkosi inja ya sengiyifunile yangithole ithi inkosi hawo umlungu usuka ezweni elikude kangaka sewufikile kimi uzofuna inja ithi inkosi uyangibona yini bangubani mina uthi umlungu ngiyakubona shebe uNkulunkulu ithi ngiyakubona uvele ezulwini kodwa ngisize ungitholele inja yami ithi inkosi kungani le nja uyifuna kangaka kungani le nja ikukhathaza uze usuke ezweni elikude kangaka uzoyifuna uthi lo mlungu inkosi yangifuni yona inja kepha inja inkosi ehambile bengiyithanda inkosi le nja ngase ngiyigaxa inecklace le necklace inkosi ehambe nale nja inegama lami ngafaka igama lami liyalenga kule malasi manje inkosi le nja la ikhona ngiyazi ukuthi ayenzani mhlambe la ikhona ichitha imigomo yabantu inegama lami mhlambe le nja la ikhona iluma abantu kunegama lami mhlambe le nja la ikhona yenza konke kubonakala kunegama lami liyona Nkosi sengifuna inja ibuye ifuna ukususa igama lami ngenzeka le ndoda iseyiganiwe igane le ndoda iganwe kahle sifike sizinsizwa soyigidisa bese yahamba unkosikazi yahambelana namanye amadoda bese yakhathazeka indoda ikhathaza igama layo ithi umngami ithi ngifuna buye ngoba kunegama lami kuye njengoba sikhona nje khona amagama alengayo ngewona wethu anabanikazi bethu kepha masona loyo kule igama lakhe uyaphatha kabi uyahamba sifuna akafuni thina ufuna igama lakhe ithi inkosi ngiyajabule maniphuma emakhanzi esontweni ngoba manize esontweni mina nginomsebenzi owodwa kufanele ngiwenze kini uba nginiloba amagama enu njengoba silale nje ngasinye umuntu ngamunye uNkulunkulu bemloba igama lakhe sizolotha amagama ethu kodwa ngakubi sithi sesilotshiwe sithi mase sisephuma ngesango amagama ethu bese ngasafunyana ngomhla uphele encwadini yokuphila sengihlala phansi mshume ngiyengibone kuphuma intombi ziyintanda ngibe nawo nami inhlanhla ukuhamba ngize ngiyofika intanda ngelinye ilanga ngivusa nasebusuku intatha kusangilele sekufanele ngiyintanda siyolanda intombi zithi mase ifika uzibone ezinye seyibanga zize zilwe zibangiziza bayazi ke bake bamntanda ukuthi lapha entanda ngineziza intombi ezinye ihlala ngamathempeli ezinye ihlala ngeindawo ezinye bese ibanga zithi kwakuhlala udadewethu la bese nasifika ihlale khona ezinye nasamgidini neintombi ezinye la igida khona
iyayigida uthi dada uma sehambe siyogana bese kusala igida ingane yakho abesala ngemuva. Kodwa makwenzekile yaphuka akekho umuntu obesale ezogida endaweni yakho. Ngoba igama lakhe seselilimele. Kodwa into makhala kahle igama lakhe liyasala nje emgidini. Ngoba ithathe yakwabo izizongena bese gida khona yena. Bese gida naye leyo ndaba ayiphuma naye uyabuya nawe uzofaka omunye wakwabo afika gide khona. Bese ngizibona lezi zintombi mase kuJuly kumakhaza sizibone seyigodola zithi ziyafaka ama-jacket bayihupho anti betha zogoma zibase umlilo zishaya ingoma ezinye kuzebusa ezinye zingenazo neingubo zokumbatha zihlale khona ezinye zibone ukuthi zihluphekile zize lapha zinayo imali yemphako kodwa zihamba ngoba yifuna uthando kaShembe kuShembe kunegama lazo uShembe uyaziloma amagama zifuna igama kodwa basangiphatheka kabi ntombi yaseNazaretha uthi sewukhuqela amakaza bese uyibuya zona bese ngithi hawu Nkosi yami lo muntu kodwa amakhaza semkhuphe kangaka kodwa siyanikela ngomntombi bakhe usiyanikela ngegugu lakhe uthini ngegama lakhe elisele ngemuva oyathi mase phuma sekuthusolakele sisale sisidliwe isiza sakhe singabe safunyana ngoba yena kahambanga kahle uzofuna igama yinye manje indaba ezizele la sizele igama akuhlupha isikhathi mshumayeli Nkosi busene kuzweni amen.